Wengenza ukuthi-ke nginibiyelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzovunywa khona le video kambe ngumsizi aka Nkoso Admin. Uma uqala ngale kule channel qinisekisa ukugcinezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Wengenza ukuthi amaphoyisa asotho ngathi aphenya-ke icala lokubulala-ke njengoba-ke kutholakala ingane esanda kuzalwa ifakwe kuplastiki yalahlwa-ke noma-ke yalahlwa ku-dump site emakwaveni-ke itholwe-ke ishonile. Abantu abaningi baphokule kanje-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke ayikho-ke ngempela into ongayenzela abantu kunezindlela eziningi zokuvikela ukukhulelwa if ungathandi or ungekho ready for umntwana, but-ke bancamela khona ukuthi bazisalele-ke bazibulalele. Nangomunye uthi-ke ukhona la kubo-ke lowo abahlole-ke amabele babuze-ke iy'ngane. Wengenza kwethu mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzowathola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel.